Lagip di napalabas. Hello manan kada kayo amin papagayam. May samanan ana imbag, naragsak ka na bendisyon nga aldaw kada kayo amin. Naragsak nga ingkay panagdangdangag. Ti surat nga intay drama ita ket nagapo kanipagayam tayo nga Estrella. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, awagan na kumalatan itinagan nga Estrella. Sa anak-anak kaadal ngem nagagetak nga agtrabaho. Uray high school laeng tinalpas ko, nadiskarte akmet iti biag. Kunada ano siman kano ti pakiasawaam, masapul a nakasagana ka kadagiti mabalin a mapasamak. Nang runapay, ket kanayon nga addada iti adayo isu analakada kano a masulisog. Ngem namatiak asaan nga amin ket kasjay. Amok nga ay ayatan nak ti asawak agraman dagiti anak mi. Isu nga inted ko nga rod ti si bubukal a panagtalek ko ken kuana. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti ag salaysay. Wow! Nagpintas mo't tinamayan nyo kadagiti balon sa anak ko. Siyempre mat mami. Nagustuhan niyo matlaan ka diti disenyo na, mami? Launay anak ko. Nagpintas abuyahan. Talaga napintas. Ngamin, naurnos ti pan nakaarabid na, mami. Pun nga rod iho, ay na maayatanak amang buybuya. Napintas ti pan nakadisenyo na. Kaslabot ang dekorasyon ti pangkasar. Talaga mat apang kasar ti disenyo na mami. Ngamin, anibersaryo yo ka ni daddy. Wan nga rod Bonggan samot unay, anak ko. Anya nga tanubawasan nyo ba ti dekorasyon na? Tay simple lang. Saanan, mami? Gusto lang dahil dekorasyon na. Wan nga rod Apay abawasan niyo ngay. Sayang mo't ati nagbambanugan mi, mami. Pudno ti kino na dagiti kakapsat ko mami. May mayatan ti kasta kabongga, ngem ti ibagada nga agtip-tipid ti dekorasyon tayo. Bala, kasta na nga rodan anak ko. Katagyaman ako nay. Awan anyaman na, mami. Amuyumat nga aramidan mi amin. Basta para kada kayo kini daddy. Venus, naawagam ka din ti mangi-deliver iti lechon? Wan manang, masapadan to kano nga i-deliver inton bigat. Dagiti ngay lamisaan kan tugawan a mausar. Kumpleto ka din si Drake? Wan manang, kompleton. Masapan tula ka nung itulod ni Mark diti balayin ton bigat. Nakasaritam nga rodan ni Mark nga isudan ti makaamo nga ag-serve ka dagiti bisita tayo? Wan, imbaga akong dayta ken kuana. Anya oras kano aya sumangpot ni daddy? Di namat imbaga ti oras, basta ti kunana, itangal daw ti isasangpet na. Amuyo mat na ni daddy. Mahilig amang sorpresa. Sa bagay. Ngam ita, isuumat ti masorpresa. Di nalakit dinamnamaan ang nagsagana tayo. Wan tamo na siguro. Ket kasi ti sigod a simplaang. Di nalakit dinamnamaan ang mas bongga ita. Ngamin, double celebration para iti sasangpet na. Kan anniversary da ken ni mami. Happy anniversary kada kayo kini mami, daddy. Agyaman kami iha. Happy anniversary, Daddy, Mami. Agyaman kami iha. Agyaman ako na iti panangisagana yung amin kadagito'y anak ko. Awan anyaman na, daddy. Amuyumat no kasano ti kinapadigyo kada kami. Aramidan mi daytoy kas panang subad mi kadagiti adu a sakripisyo para kada kami. Husto ti kuna ni Venus, Daddy. Isong ag-relax kayo laang dita ka ni Mami, okay? Okay. Katulitag man ang tagyaman ka na kayo, anak ko. At dan sa awag mo lakay. 100 peso. Mapitla nga. Sumpatak labing tawag ko.
Sige lang, Daddy. Mami, panawan da kayo pa ilaang dito, Iwan. Orayin nyo laangan ti panagsubli ni Daddy. Asikaswan mi pa'y dagiti daddo maabisita tayo. Sige, ha. Kitain nyo timakan ang mga nukumurang. Di kayang danag, Mami. Ado ti makan. Sige, panawan da kayo pa'y dito eh. Umaykan man ng kristal. Mapantan iti ayang daan ti Helen. Agyamanak, Diyos ko. Agyamanak kadagiti parabor nga ititid mo iti pamilya. Sapay la kumata itultuloy mo ti mang tarabay. Ken mangiwanwan kada kami. Italakon kan kati amin. Amok asaan da kami abaybayan. Si kalat ta kuman ti makaamo amang iturong kada kami iti pagsayaatan ni. Apo. Dagang magaya man dito sila ta Australia. Kung naglagid dino sa dino tinapanam. Itay ka pa sa pulen. Kat nusap-sapulan kamot itay. Kunak ano da ka dito silet na iso nga imayak dito eh. Ako. At dalabit kinasarita kiti cellphone ko bakit? Kastaya. Wen. Ay, makaturturog akmatan. Jakpay ngamin nasubot ti puyat ko idi na minsan arabi. Si Kangay. Apay, di ka pa'y maturog ayan. Maturog akmatan Ang shower ak labit. Dagangan na kami. Sige, umuna ak nga ruda na maturog. Baka turturog ak nga binan talaga. Kaya't mo asyawan. Nagsubli mo lang adagos ni Roland, anak kaw. Wana nang, imawag ngamin ti katrabahon na. Nagka-emergency ka no ti may sa akadwada. Iso ang masapul nga agsubli adagos si ije barko. Kasta aya. Kung naglaki di numabayag pa'y ti bakasyon na. Day tamat nga rod tinamnamaan mi. Ngamkas jemet nga rod nga adda emergency. Iso ang nagsublimat lang nga adagos. Bareng ano inton sumarunong agaway kat mabaybayag taon ti bakasyon na. Sapay la kumana nang. Sino nga ta tinagchat? Ni, nagsasarunuman. Kita man tayo. Ni, anya da ito'y aladawan. Ladawan mo't ni Roland. Kat adda kasinsin na labay na ang babae. Diyos ko, anya ti kaya't asawan da ito'y. Sino da ito'y ang babae? Sumangpat gaya man ni datin to numayalawas, Mami. Wan iho. Agsagana tayo kadimanan nakasitisigod. Kwa. Saan siguro nanak ko? Ne, apay ngay. Ay kwa. Agluto tayon tulaangan siguro iti uray basit a pagsasangwan tayo. Dalolo kan lola ay. Umay dan tumatlaan ka di ditoy. Ay katun Basta di para kada tayon tulaangan a pamilya ti isagana tayo. Saanen akas iti sigod, akas lapyas ta dito'y lugar tayo. Tunggal sumangpet ti amayo. Apay ngay, Mami. Kwa. Masapol nga agimpen tayo anak ko, tani. Panag-enroll man inton umay abulan. Sapay nagngina ti tuition nyo. Maikawa kiti kinaulimot mo abakit. Manipot si Mang Betang. Saan ka na matagdagari? Ngunyak agsaw, di ka matagsaw. Abay, at ka di parikot. Manupay ababa iti kayat mo aparagsakan, Roland. Ha? Ni, anya tikat mo asawan na. Si kalaang ti makasungbat iti dayta sa lutsud mo, Roland. Estrella, Kunaklakit din no na ito makakadagiti siman a babairo. Ngamsan matgayang. Nalaing kamatan niya. Agasam man ti manuatawan a panangluklukom kanya. Estrella. Awanan maibagakpay kan Roland. Ngamin, talaga nga expert kan no may papan kadagita a panag. Anya ka din dagita nga ibagbagama. Di kan agin ditiam mo. Ngamin,
Ammo kung ti kalukwan nga aramidam. Di ka aglibak may taad da ebidensyak. Ha? Angam di ka madanagan. Tawan planok ang mga pa iti agdama a babaem. Aramidam latta ti kayat mo. Ta aramidak mat ti kayat ko. Estrella, Manipod itang. Saan tan apakibyangan ti tunggal may sakadata. Ngam kiti, nawaya ka latta nga agbalin nga ama kadagiti anak ta. anya ka din kita nga ipagbagam. Roland sa anak amulsak. Sa anak at ulang. Amukmat ti mangrit na. Iso ang mabalin ka di. Di mon ipatangkan ti ulpot mo. Estrella, awan da mo kadagiti ipagbagam. Nalinis si konsensya ka. Mamati ka kumamot sa kanyak. Talaga ang natangkan ti ulpot mo, Roland. Oh, atoy. Kita ang dagita ladawan. Oh, ladawam. Kan ladawan ti agduduma ang babae mo. Ne, sa dino tinangalaam kadagita alatawan. Nuti ko nam, kat nalaing ka amang ilimat. Pasensya kan, ngam nalalaing akmat amang duktal iti aramid mo. Nagsakit na nang. Nagsakit. Ala, di kan agsangit anak ko. Awanan mabalinan tayo no talaga pinanawan da kayo ni Roland. No kaano adadakalan dagiti anak mi. Isumat kaya man ti panagbabae na. Kat tinasakit. Talaga nga imparo pa na mas pinili na ti babae na ngamda kami a pamilyan. Ala, bay amon anak ko. Di mo rumbang asangitan ti kasya aklase ti lalaki. Tirumbang nga aramidem ita kat lipatan mo ni Roland. Ipamaisamki di nga asikaswan dagiti anak mo. Talaga akasta ti aramidak nanang. Diyak lang amin malapdan ti magigngagladingit. Nagsakit ang panunutan, nakalpasan ti manuatawan. Isukat naklang gayam iti ububing. Kas na kunakon, lipatan mo da di arulan. Ad-adala ang agsakit ti barukong mo no iso ti pampanunutam. Saan na bale? Tanairwam kamitan nga awan iti dinayong agiina. Iso apatsyak analaklakam laangan alipatan ti asawam anak ko. Adto'y ti listaan ti sukat, dagiti ingredients ti tinapay, mare. Daytoy paylaang ti surutaw. Iti kasta, maalam ti husto araman ti aramidem at tinapay. Agyaman mare. Awan anyaman na, mare. Awagan naklaeng no kasapulam ti tulong ko. Ta nakasagana ak at tumulong ken ka, mare. Madanagan nga rod mare. Amangan ket din jak kabailan. Apay kit din asaan ngay. At dan experience mo nga agbake. Iso apatsyak analakam-laangan asurutan dayta. Di ka agdanag, ta si dadaanak at tumulong kulak manon, mare. Banag apagyamanak unay mare. No awan ka laeng. Jak amun no kasanok arugyan tinegosyok mare. Kabailam dayta kunak lang arudan. Agtalag ka iti kabaila, mare. Awan papanan na, no di ti masurusurum tumatla ang timang pataray iti negosyo. Mami, Oh, apay anak ko. Ada ka di ibagam? apay nga saan mo nga awid ni daddy? Ha? Ay na, di mong damagan si Drake. Wan nga rod Saanan akadadamag day tabanag, Cedric? Ni mami ti damdamagag, sana da kayo. Kuha iho. Sagpaminsan pa nga mo awag. Sana kasi da ka na yung ti iaawag na. Apay, manutawan mon aya si Drake. 20. Matlagayam, imposible nga iti dayta atawan mo kat di mo pailaang maawatan ti makagapo. No apay asaanan nga agaw-awid ni daddy dito'y balay. Jack na rod mo. Ibagayo nga min atap na amok mo. Common sense mo tan, Cedric. Ala. Husto daytan anak ko. Di yun pagrikyaran ti awan mat kaas-as kan na abanag. Ala, agrubot kayo kit dita ni Aldawan. Awan klase yu ita, iso asumurot kayo kanyak, ijay palengke. Tatulungan dak nga aglako, ijay grocery.
Talaga aka imaamat ti ag negosyo anak ko. Ah? Pagkunaan nyo mat nga hinanang, Wen ata napadakkel mo matan ti mini grocery. Ada pa yan bakery kan laundry shop mo. ti amok nga rod idi kat jak kabailan ti ag negosyo, nanang. Ngam kasi ti Diyos, nakayak mat. Nagagad ka nga ben anak ko. Saan lang aday ta? Amumpay adumiskarti iti biyag. Saan akas kadagiti daduma ano anya ti adda isulatan. Kasapulan mat ngamin ti aggagat kan dumiskarte. Tani, talo ti pakpakanak nanang. Malaksid iti dayta, agad adal tapay. Ay wen nagastos ti agpaadal. Nangrunakit adadan iti kolehiyo. Nakunayo pa'y nanang. Saan na bali tainton makagraduar dan taon, si kantumatan ti agnam ay anak ko. Malamanan. Uray kaskasan o. Malagip ko lahat tamat ti asawa. Tunggal kastoy nga oras. Adda kami idi iti balkon ti balay mi nga kapkape. Nakaragragsak kami nga agis istorya. Kaduami dagiti talong nga anak ni. Ngam anyan tapinanawan da kami imatlatan. Kat saanan ngagpakpakita. Ay, kumusta mat nga taitan ni Roland? Si Bibiyag pa'y nga ta. Nubilang ta si Bibiyag pa'y. Malaglagip da kami mat nga ta. Adda nga tamat pa nagbabawi iti kaunggan na. Ay, di kan mangnamnama pa'y Estrella. At nakatipay na bati a pandesal para iti may sa lalaki amaag. Roland! Nagsubliak. Sa datapno umayag pakasigin ka, Estrella. Imayak, tapno may agyaman kan ka. Anya ti kayat mo asawan, Roland. Agyamanak. Gaputaura imbati kayo. Saan mo binaybayan na kita nakta? Roland, Agyamanak. Gaputa kabayatan ti panagragiragsak ko iti sidong ti sabali a babae. At nakamat ti toya lumablaban. Ganagsaksakripisyo para ka nagiti talungan nakta. awan rumba nga pagyamanam. Ngamin, obligasyon ko day takas inadagiti anak ta. Uray kaskasano, pagyamanak latta ta simangpet ka. Nga uray saan mi matan nga urayan ti sasangpet mo. Amo ka naladawin ti amin. Ngamsapay la ko nga, tama pa kawan na. Kapoy ti panang panaw ken panang baybay akkata kayo. Nabayagan ang napakawan ka, Roland. Agyaman ak Estrella. Awan anyaman na, Roland. Iso na lang ang taging galaang di tati amin. Kayat ko asawan. Ditan mabalinta ag sinublyan, wano agdan namanan. Mawatan ka Estrella. Di kagdanag. Tarespetuak day ta desisyon mo. Agyaman na, Roland. Aywan, kayat mo ka dita itimplaan ka iti kape. Ay kat pagyamanak ano kaya't nakpailang itimplaan iti kape, Estrella. Oh, at iti kape. Dayto'y mati pandesal. Sambutam tanapudot pa'y. Saanan akas dito'y puso anabayagan alim mamiis. Siga talaga. Maalam pailang mo ti mga rabak kanyak. Makaisa maklaan ngamin amang lagip itinapalapas, Roland. Ha? Pudno ti kunada. Asaanan ang maisubli pa'y tinapalapas. Ngam mabalin tayo asublian kan lagipan dagiti pasamak. Anang tud itiragsak kan saam itibiyag tayo. Lagip ti napalabas.
Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag, naragsak kana bendisyon nga aldaw kada kayo amin patgan mi adumdumngeg. Ti surat ngayon tay drama ita ket nagapo kani pagayam tayo awini ti Ramon Isabela. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, Jakon agpalpalikaw pay. Kiddawak ngaylingad na kumalatan itinagan awini. Naawi sakmat ang nagsurat tapnoy nakibinglay to'y pakasaritaan ti biyag ko apatsak a makaibati iti adal kadag iti padak adumdumngag. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rodan ti agsalaysay. Talaga ka di adikan malapdan, bakit? Aday ta ka manen ako naklakay. Di mo't napagsaritaan tanday to'y abanag. Di ka kadiagdanag, taka na yun nagtumot ti umawag kada kayo. Aramidag day to'y, saan laang apara iti bagik. No di kat para mo't laang iti pamilya tayo. Kaya't kumot amaikan iti napinta sa masakbayan dagiti anak ta. Wala. Wala. Nangabak kan bakit? Agan anad ka nga ro di jay, wan. No di mo ka bagalan ti trabaho jay. Agawid ka laangan. Nay, anya, jak pa'y lang nakapampanaw ng pag-awawidan na kon. Ayunay kalakit din aya, Darwin. Pampanunutan pa lang ti papanaw mo. Kailiw ka na takos, Ay, bakit? sus, mangrugi ka man ako na akong, Darwin, ah. Iso nga awan aasensuan ti biyag tayo, gapo iti kasta nga ugalim. Ha? Ne, ay tikat mo asawan bakit? Kasano? Kat kontentukan kadag iti simple laang abanag. Kaya't ko asawan, iti kastoy nga estado ti panagbiag tayo. Nga oray mabalin tayo kumamot ti umasenso, no talaga nga agsalukag ta. Winnie. Husto saan ka di? Dumakdakkel ang dagid anak ta, Darwin. Dumakdakkel meten ti gastos dito'y balay. Kasta meten ti panagadalda. Iso arumbang laeng nga rod, nga agdoble kayod ta, iti kasta, mapaadal ta dagiti duangan anak ta. Hello, Darwin. Apay nga italaang asong batam ti awag ko. Katno itayak pa'y nga mauawag ken ka. Pasensya kan bakit? Diyak ngamin nang nagdiawag mo itay. Kalkalpas ko lang nga pinakan nagititarakan tayo, baboy. Kat, kumusta mo nga dagiti tarakan tayo, baboy? Tanakil dan bakit? Mabalindan na may ko. Ay, nasayaat mo't ano kasta. Ang, saan mo pa'y nga ilaklako padakilempay. Eh di kasta, dakdakil tumot ti mapaglakwan. Wan bakit? Sika nga kumusta ka mo titan? Kumusta ti trabaho? Okay, aklaang mat. Dagiti ubing ngay, kumusta da matan? Awan ti rumbaga pagdanagam katakwada bakit? At daday tinasayada ka sa saan. Nasayaat mo't nga ron no kasta. Aywan gayam, agbakasyonak iti mabiit. Ibagam ka dagiti duangan nakta, tasabteng dakto, ijay airport. Ay katuan bakit? Sa batin da kanto. Unlakay, mangarkilakan taw iti van. Taiso ti usarin yo amang sukon kanyak tanay. Adaw ti awit ko nga agawid. Ada ka magayam dito'y balay, anak kaw. Wala lang. Imaya, tao may ko ibilin dagiti dingwin me. Nay, anya ti kayat mo asawan, Darwin. Agpamanila kami nga minindon bigat na nang. Sukunin mi ni Winnie. Lukas ta, aga-awidan ti asawam, anak kaw. Wala lang. Iso ata kayo pa lang kung matimapan mangpakan ka dagiti dingwin di balay, ha? Ay, kauwan na. Awan parikot iti dayta, anak kaw. Naimbag man ta agawidan ni Winay. Wala lang. Imbang nga ro ta, pinalubusan ka no ti amo ng agbakasyon.
No kasta, ag sublime laang. Isumati ko na nanang. Agbakasyon ka no laang iti may sa bulan. Kalpasan na, agsuplinto mo laang. Sayang ka no ngamin ti trabaho na ijay. Nasingpet ka no ngamin dagiti amo na. Kansan lang na ita. Dakkel da pa nga agpasweldo. Kailiw da ka una yun, nanang. Ay na, anak ko ayak. Kailiw kayo mo't una yun. Kumusta kan ba kay? Ay na, at dapi mindas ka. Si Mixi ka pa yan. Anya ka mo't Darwin. Di ka mo't lang nagbado ni tinasayaan. Ah, Ni, anya ti madi iti bado ni tatang. Kat mayat mo't, nanang. Anya mayat. Padlaw mo mula una yun na marigrigat ka iti kasta alangam. anya? Nagpantalon kan nagsapatos ka kumamot sana kasta naka-short pant kan nakachinelas ka laeng. Sana bali ata napintas mo ti short pan ni tatang, nanang. Kan may sa kabarbaro mo ti chinelas na. Kung nga ron nagpintas to ba ito shorts ko para 6 packet ko naman. Nalalala, sumrek kayo ni Tilugan. Tamang i-take out aklangan iti kanan tayo. Nakababa inti mapan mang restaurant iti kasta alangam. Dahito iti pasarabok kada kayo nanang. Sabon, shampoo, lotion, pabanglo kan may sa abistida. Ay na, agyaman ako inibalasang kao. Awanan yaman na nanang. Uray didak kayat ide nga agbalin ang manugang yaw ay kat ikan kayo latamot ati pasarabo yaw. Ha, Dahito mo ti para kan ni tatang, nanang. May sa pantalon, kan may sa akalugong. Da kayon ton ati makaam mo amang tadkin kwa na. ay uwain balasang kao. Kat agyaman akmanan na. Ibagayon tumutin kada melody, kan Gerald. Ta isudan tuti umay mangala kadagiti pasarabok kada kwada. Tadikit isupay nga awitin nyaw. Ay uwain balasang kao. Ibagak to kadakwada inton makaawidak. Dahito mo ti pasarabok ken ka, lakay. Pantalon, jacket, kanda dumapay. Dahita, branded amin da kita. Sige, ay dulin ko da kita bakit. Anya nga iduli na sasawang mo't Darwin. Ha? Ginatang ko da kita tapno sarem. Saan kat atapno idulin mo? Pangusarap nga ikat talon, balay lang matayan ko. Ay kausarem mapan ka makimisa? Adubay mo dagiti batok ija aparador bakit. Ay na, daanon da gijay lakay. Anya ka mo't di mo pa'y amumot yung forma? Kasi ta, kita man tabadong. Adda pa'y pisang na. Kasla punasin. Ngam di mo pa'y laibuleng mo't. Sayang mo't abakit. Napintas nga mintitela na. Iso kay kahit ko nga isuot. Ay, apoy nakabadbadoy ka nga agporma. Kita man. Kasla kalaklakayanan iti daytang itsuram. Ha? Ang mga nuagkuyog ta katibagada nga anak-nak. Tane, nakabadbadoy ka mo't nga agkaw-kawas. Panglalakay dagiti kawis mo. Idinto ta aduma tinapipinta sa badom kuma. Ay, unay kan aya. Amom lakay. Ada nadlaw ko kaniwi ni amanugang ta. Anya tayo tabakag? Padipod na gabron. Tagbaliw mo ti ugali na. Ne, pag kunaamag, Kasla in mistrikto kan limastog. ay akaran siguro na iti ugali dagiti amo na nga insik. Bakit? Ha? Di mo't iso. Di ka na yung istoryahan ti anak ta. Tungkal umay dito balay. Nalabas ka no? Di gina-stricto dagiti amo ni Winnie iya abroad. Ay, sapay ko ba takas tala ang nagpaysulakay. Panagriknak ngamin kat limastog at talaga dyan manugang ta. Ay na, pasensyam ka nila ni Winnie. Bakit? Apay, di ka pa ilang nairuam ay. Kat talaga matakas dyan di pa nagsasauna. Hanggang kitay, nasingput mo't dyan manugang ta.
Into no may alawas gaya man ti kasangay ni Jillian lakay. Huwag nga ron bakay. Anya nga iti plano. Pampanunutik nga rod no anya ti kasayaatan nga aramidak. Oray mapantayon tulangan mga restaurant ah. Ay, sana mabalin Agpasken tayo dito'y balay lakay. Anya, abang ano magastusan ka bakay? Ay, andya kumangay. Adamat kwartak. Kin may sa, ado mo titarakan tayo ababoy. O, manglitsyon tayon to na. Ah, Masapon nga yung grande ti sagana ti anak talakay. Ha? Pakitaan tayo man, dagiti kaaruba tayo, nanguy uyaw idi kada tayo. Mala, mangan kayo laan kakabsat Ado ti makan. Ado ti sagana me. Ay lakay. Iruwar yuman pa tayo may sa litsyon. Tamaraman ang damat. well bakay, mabit lang. Ala, di kay agbabain kakabsat. Mangan kayo laan mangan. Ado ti makan ko nakmanan. Dahil ko yung dilitsyon bakay. Malala, idisuyulatan di talamisaan lakay. Ala kakabsat, mga lalatan ti kayat na mga lawan. Ay, nadarwin. Anya mo tantikas na ngay tsuraam. Ingka mamut at sukat. Ay, apo, manalon ka lang agpaiso. Ah? Talaga mo manalo ng bakay. Ingka man nagsukat. Isuot mo, tiginatang ko a pantalon kang t-shirt mo. Ag sapatos ka mutlaangan. Anya, ang bakay. Adak lang mo dito'y balay. Ito nagpulot. Pag sapatusin na kiti. Ay, basta. Ingkag sukat. Nagalas tay tsuraam. Nakapurma ak nga sawam. Angam sika ay naapo. Pisang-pisang matabadom. Kita ang man tabuok mo. Ay naapo, nakarugrugit lang nga roden. Nakusukusupay. Ay nang. Sabali ti payud mo. Agdigos ka mo unay ka mo Ay, kat natural ata siya nga ron tikok. Bakit? Hey, basta. Ingkag sukatan. Darasam. Mangibabain ka. Kano nga, di pa nagsubli medya abroad ating ko. Inton umay alawasan, Manong Juni. Ah, medyo nabayag matibakasyon mo ah. Apa gusto mo't laeng, Manong? Naimbag ka pa eh. Tagasubli ka man na di abroad. Ay, yun Manong. Mayat ijay, tadakdakkel ti sweldo. Sana kas dito'y ayan tayo Sangkasapol, sangkasakmol ako nada. Husto ka din ko. Nagrigat kagbayso ti kwarta dito yan tayo. Plano nga ron ngayon ako tilugan ko. Takasapulak ti kwarta. Ay, ne, manumot ngay kumati pangila ko mitilugan mo, Manong. Nalakalaeng, Winnie. Huwag no kahit mo agatangan. Ano mas siguro ti urno mo? Ta nabayag ka magtirya abroad. Ay, kadamo, Manong. Mano aya, ta uray hulugak. Bayadam ti kagudwa. Tauray hulugam ti kagudwa, ading ko. Ay, sige. Mabalin mo at Manong. Kinapudno na, nabayagan akayat ko ti gumatang iti kutsay. Naimbaglaang mo't paglugluganan mi no adda papapanan mi. Nang runa dagiti anak ko. Kasano? Alam nga rudan di ko check. Oo na, Manong Jun Nulakit de, ta umanugot ka. Hulugak iti binulan. O di alalkon. Gatangan ti kutsi da manong Juni ko nang bakit? Wala kay. Imbaglaang nga usarin nyo, inton agsubli akon iti abroad. Ay na, saan eh? Pangusaran mi nga itilugan, kadyak mo't amutag maneho. O di sursurwam Ada nga rod igatang tayo, o di gatangan tayo, ti kotse da Manong Juni. Ornong ang kit di ti kwartam, tapagadal to dagit anak tabakit. Ay, masukatan to Taag subli akmot laang iti abroad. Makaurnong tanto mo laang nga dagos lakay. Saan ang tilugan bakit? Dagala ang tigatangan, nasasayat pa eh. Ay, kasumarunon to ti daga. Unaan tapay tilugan lakay. Anya, ang jakmat nga amutag maneho. Di kat maistak lang di talugan, nugatangan. Sayang ba't Ne, suruham nga rod ti ag-drive kunak. Anya,
Agpasuro ka kin ni insan mo arinato. Wenno ken ni pari densyong. Kalpasan na, isurum tumutten ni Jomar. Kaya't ko nga ipakita ka dagiti kalugaran tayo, nga adamutten ikarit tayo. No ide, kat nakurapay tayo, itasaanen. Darwin, ada ibagbaga ni Insan Carol adaga nga ilaklako na. Ingkan tuman kitaan, Wine. Tano mayat, nalinis ti papel na, hulugan ta. Ito di pala nabayadan tilugan. Itang pangalang amanin iti daga ahulugam. Kin may sa at dapat agiti appliances ahulhulugan tabakay. Ay na, di ka din kumunkontra lakay. Ara-aramidag da ito, tapno makaurnong tayo iti sanikwa tayo. Kaya't ko nga main nga ipakita ka dagiti kalugaran tayo. Akabailan tayo iti bumaknang. Ang matanaganak bakit? Sa payagin rule ni di kuleyo dagiti duang anak ta. Ay na, sana parikot dayta, Darwin. Mairemedyo ti kwarta. Ay basta, hulugan ta dayjay adaga. Tasayang met no gatangan ti sabali. Ang amuwi ni. Siya ti agsapsapol iti kwarta lakay. Isu addi naktub nga rin. No anya tin bagak, isu ti matungpal. Naawatam, Darwin! Pudno ka di timbaga ni Jomar, anak ka. Ganyan anak. Agsardeng da ka no nga agadal. Taon una inyo pa'y abayadan tidaga aginatang yu ken ni Carol. Kas nagpaisulti ko na ni Winnie na. Ang diyak ipalubos nga agsardeng agadal lagi anak mi. Anya gay ti aramidem anak ko. Umutang ka mat, kasta ka di. Adamot dagiti mulak ka natin. Ikararag ko. Asapay ko matamat tiyampa ak mo tinangina presyo. Iti kasta, agda ilakok. Kat adda pag-enroll da Jomar ken Jillian nanang. No apay mat ngamen nga ununaan ti asawam dagiti sanikwayo. Imbes ati panagadal kumapay dagiti anak yaw. Ay, diyak man mo kinuwi ni nana. Di mo't agpaabak. Nonya ti kayat na, isulatan. Sinalbag. Anya mo din ti kastoy. Nagsasaruno mo lakit din ti panakaabak ko. Ay, abo, kasano nga tala ito yan. Sapay na yutang kung ti 2 bulan na sweldo. Ay, tinasayangat. Awagak ti may sagayam ko. Umutang akpay laang iti kwarta na. Barang makasubuta. Nas ka na mabawik tinaabak kanyak. Sa anak a pumanaw dito aging gaadyak mangabak. Ay, awan nga rod kwartak. Awan, apay, narigat ka ding awatan dayta, Darwin. Kat kasano nga ruten ngay bakit? Subyenda ka nun nagita appliances no di kagbayad itabulan. Ay, bayam, taipadas ko nga idiskitanan. Makisarita ka, tamang tedapay iti sumagmamano alawas, apawayway. Tapno makadiskitarak. Nayutang ko nga minti 2 bulan na sweldo. Jakmut namnamaan ang maabakak iti kasino. Dahil tanti bagbak iti balaang keng kabakit. Anya nga ita, impasubo na kan ti panagsugsugal mo. Ay, di naksirmunan, takwartak mo't dayjay. Wine, Ila ko mong tilugan. Taiso ti pagbayad mo. Di mo ibarbargin ha. Ipanginang basit. Tapno adamot ganan siyam nga uray basit laang. Pakawanan naklakay. Di ka kami niti sugali di abroad. Pinagawit dagdag iti amok. Gaputa pinagkaykay saan dagdag iti nakautanga kitay. dahil tanti ka na ko nga ibagay digin ka. Pagawanan nagkumalagay. Inunon nagbibisyo kan pa nagpalangguat ko. Ngam ti masagbayan na kita andak ta. Nagbali na kabarayo, boy. Hijak matan pinampanono ti masagbayan ti pamilya ta. Mala, ustunan bakit?
Nya ngayon kita daditan. Nalpasan. Napasama ka. Agnakam gamot siguro. Kapag iti dahi ta napasama ka. Anong san tayo manan Ti mangrugi manan. Bakit? Ay nagyaman ako na ilakay. Naimbaglahangan. Takaskan ka tinagbalin nga asawak. Pagbababawi ako na dagiti bidot na naramid ko lakay. Tisugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Naragsak nga ingkay panagdangdangan. Ti surat nga intay drama ita kat manipod iti pagayam, akayat na ti agpailingad iti nagan adayan ti Rosario La Union. Ngamsakbay na, kayat kumanpay nga ibaga nga agmay may salaang to YouTube channel tayo. Daytoy laang Miss F Drama. Awanen sa balipay. Pakicheck tayo kung makakabsat no legit matlaang tiintay pagdangdangagan. At damat ngaminan dagiti mangire-re-upload ka dagiti drama tayo. Ket pagyamanan mi dagiti kakabsat anang ibaga may papan iti daytoy abanag. Intay nga rudan soblian ti surat ni pagayam tayo adayan. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak nga lingad na kumalatan itinagan adayan. Naawi sakmat ang nagsurat takayat kumat adanggan tipan nakaidrama to'y kapadasak iti biyag. Katsapay kuma tama pagasatan met amapili to'y surat ko. Nakurapay lang ti pamilya ang nagtaudak. Malaksid iti dayta, high school laang tinalpas ko. Jakon nagtuloy ang nag-eskwela, gaputakinay kayat kon tinakitagtagad. Agingga ang nagtrabaho ak iti may sa apanganan iti mismo nga ili ti Rosario. Kat ditoy ang nagamamu kami kani Miguel. 5 abulan met ang nagaram sakbay nga inaklon ko ti ayat na. Agtrab-trabaho daytoy iti may sa akumpanya ti soft drinks iti mismo matlaang a lugar mi. Rugyak man ti agsalaysay makatawan ti napalabas manipod nag-live-in kamin kani Miguel. Kastoy man dagiti pasamak. Hoy Miguel, bumangon ka ditan, aldawan. Anya to orasan na ya? Alas 7 bumangon ka ditan, tadi ka maladaw iti trabaho. Jak sumra kita dayan. Anya, sayang mo't ati maaldawam ita. Sapay nagadun ti absent mo. Anyan tulaangan nga iti masweldom no kastalaan. Masadota nga ron. Among mata na puyatan anapan na kipirya iti rabi. Amumot nga min nga adda trabahom ita. Ang nagrabrabi kayo kit din iti piryaan. Sana bali tanangabak kami may. Gaputan na nga bak kayon. Di ka mo't agtrabahon kasta ka di. Masadota nga ron pa nagtrabaho bakit? Mala. Sumra kakit din iti trabaho. Panawan naklata dito yan. Ituloy ko pa iti maturog. Apay akas ta tila nga masimmang put Miguel. Nakamisuhot ka mo. Dandan ni saan na may drawing tarupang. Di man katawa na kasta. Tapag tripa kitang haltaw. Niya pa yan. Anya nga minayati nakapadtripam. Nagkadak iti trabaho. Anya? Awan lang nga rudin nga sweldo. Inikatakpay. Ay, salbag kini. Daytan ti ibagbagak idikin ka, Miguel.
Sinayang mo tinapinta sa trabaho. Adun tumot ngamin ti absent mo, ngam ti pa nagtrabaho. Gusto na, di na konsermunan. Di mo karkaruan ti mang bad trip kanya. Tamangan mo si Kape ti pagdasalan ti pungtot ko. Di ka di mangyawid iti si daan nyo? Ay, dapay aya na bati, friend. At dapay, friend. Mangalakan, iti kasta, uray di kan agluto, iton sumangpet ka. Nan, mangalaak man ngagpaiso. Ang mga saan man na nagluto ni Miguel. Sigurado, urayan naman ng ti isang pit ko. Wan rabi imot tan. Awanan ti umayimbangan iti kastoy nga oras. Adupay mat tinabati. Iso nga i-take out tandag ito, friend. Wala, sayang mo't nga agpaiso, friend. Mapana kon Miguel, si Kapay lang ti makaambo dito'y balaywan. Mangibati ka man ti kwartak dayan. Pangan ano mi ti kwarta? Basta mangtid kay ti kwarta. Agad tupay lang sa dita. Awan pa'y maitid ko tadyak pa'y mo't nagsweldo. Pang-allowance tala ang tinabati, aging gainton agsweldoak. Kitkisayang pay lang ati ko nam apang allowance ta. Anya? Ang Miguel, Imposible mga awang kwartam. Di ka kadagim imot. Tasan anang saya ti kasta ugali. awan nga rod. Talagang apaghusto lang nga allowance ta iti makalawas tiggem ko. Oho, diyan mamadi. Ala, ikan na din. Di nak imutan, tamangan numakabil ka. Miguel! Alala, itid mo kitin ti dawatag. Anta ka din sangput mo masinadayan. Imbag lang kumapulutanan may katagit di barkadak. Awan, naibus nga mintila ko mi. Iso nga awan inyawid ko. Anya? Kesa mo kami garud mo tan kadagit di barkadak na kumpulutanan may. Unay kamutan, Miguel. Imbis nga agsapol ka kumamot iti panggadam. Tapno matulungan nak. Saan? Tadagitakit din babarkadam ti pangpangrunam. At tay ka man ako nakadayan. Di nakman tamandaran ng kasta. Naringat nga rin tagsapol iti trabaho ito. Ay nalakalaang ti agsapol. No talaga nga interesado ka, Miguel. Taytan tumot nga min agin inumlatan iti arak ter aramidam. Tunggal sumangputak na barbartek ka. Ay, huna yun aya. Astan, pamalnakan nito. Amok ter aramida. Eso di nakpagpagana. Amangan makabil ka pa eh. Miss, mano amin ti bayada? Miss, Anya day chay, Manong. ay sus. Ano nagsakit iti ibang panunuto ma? Mano amin ti bayada ko na kading. Nakatata yung tumot ngamin tinakaiturungan ti matang mo. Di ka tali agdarag. Ay-ayatin na kaday jay. 370 amin ti bayada, Manong. Okay. At itibayad ko, ha? Ayun gaya. Mapaling ka di amabuan, ti matay tayo nagan mo, hating ko. Siyak ni Dayan, Manong. Siyak mo ti Patrick. Di mo ka di una itiag pampanunod, hating ko. Makadadahil nga min ka no iti salon at di ka na kayo na panagpampanunod. Ato iti suklim, Manong. Ha? Saanin? Kukuha mong ti sukli, ading. Anya? Kukuha mong ti sukli, kunak. Ay, saan Manong? Basit laang ti binayadam. Kat sa nga ribot inted mo, nakababain mo ta? Okay lang, ading ko. Tinapatid. Nakatulong nga. Anya? Sige ha. Enton maminsan tumanay. Nice meeting you, Dayan. Nagatumad kayan ti kwartam dayan. Talaga nga imutan na ka. Pangaasim, di mo alaan day ta akwarta, Miguel. Igatang ko day ta kadagiti masapsapol dito'y balay. Oray saan ka na gumatang iti masapsapol ta. Tinapatag. At igatang ko itinumag. Anya? Ang kiyaman ka ginti ha.
Tasan ka kinabil ka po iti panagulpod mo kanya. Anya ka mutan, Miguel? Awan ka din tinasaya at nga ramidem, ha? Talaga ka di aday talaangan agin inom iti arak ti into naram? Awan ka din pa nagbalbaliw mo? Tumal na ka man dayan. Di na kumanan sermonan kasta. Umangan mo tsak makapagtapal kat makabil ka na eh. Hi, Dayan. Hello, Manong. Umunig kayo, ah? Imbag man ta nakadagas ka manen? Indanon ko talaga tipisin ko dito eh. Tapos makita ka lang nga ko. Anya? Kumusta ka? Okay lang, mat Manong. Okay lang ko nun. Ang makita ka dagiti matamti kinalitay mo. Anya? Saan ka laing gaya mabulero, Manong? Mamadto ka pa eh. Ah. Ang wala ang muda dyan, ko. Tapno umisam ka. Kat agparang man di may sana pintas sa kalit mo. Talaga asi ka, Manong Patrick. Anya kit diti order mo, iti kasta maisagana kon. May saman apulpog. Kan may sa pinakbet ating. Okay. Mabit lang nga rod, Manong. Mabaling ka ting hawisan ka mapanagpasya rin ito madamdama. Kasano ko maama pantagpasyar kat adapay mo trabaho, Manong. Ay kat urahin ka. Aging gamalpas ti trabaho. Anya? Di kat mataktak kamutan iti trabaho, Manong. Okay lang. Basta si ka. Ah? Okay, sikat makaam mo, Manong Patrick. Panagkunak, agayat kun kaday dyan a Patrick, friend. Anya? Talaga si Kanoy Mia. Tila madmadlaw mo. Ay sus, pudno ti ibagbagak, friend. Uray kitaam, agaram to ken ka ni Manong Patrick. Anya? Sorry na lang. Ngamin, adamot ng migilito ni Dayan. Nasyak ti arman na. Sungbatak adagos, friend. Nga oray, inauna, ngam itisika, friend. Nasyak, awan parikot iti tawan. Tinapatag, agin inayat kayo. Kan maysa, madlaw anasingpet. Saan lang nga ta? Kasla nagagatpay. Kan uray no lumakayan, adamat itsura na anya. Bayam, taibagak to kenkwana, asika ti armun na, friend. Anya? Uy, joke lang. Sigamat. Di mo amo ti maangaw, friend. Kasano, kasla seryoso kamot iti ibagbagam. Ah? Sigamat. Kasla di ka pailaang nairuam kanyak. Ang puwera angaw. Talaga na taurmot kat na dya Patrick. Saan ka di? Owen, saan ang mailibak dayta? Nagugwapo ka no ngamin kat dagiti taga-benggit. Igurot ngamin ni Manong Patrick. Agdil-deliver ka no itinatang ije ordaneta. Oh, di ba? Driver, sweet lover. May boyfriend ka na, may kuya na, may tatay ka pa. Anya? Gusto gati ko nakakasapulam ti kasarsarita Dayan. Manong Patrick. Yaklaim pagaro. Akas tagayam der aramidan ti karelasyon mo ka. Diyak mo, Manong. Kila at matlatan na nagbaliw ni Miguel. San mo ta sigura kas jay? Manotoon yung matan ngay. Nag-live-in. Nasurok mo to na may sa atawan, Manong. Nabiit kayo pa'y gayam no kasta. Pasensya kan No si kamot ti pangibagbaga kadagitoy, Manong Patrick. Awan na nyaman na Dayan. Hustong giti tama iruwar mo ti sakit marikrik nam. Narigat ngamin no impenem ti sakit di tabarukong mo. Si ngay Manong Patrick. Sa di numatiayan ti pamilya. Baruak pa'y lang ating ko. At dapat hindi nagbali na live-in partner ko. Yung pinanawan na. Kaputa,
nakapiro kiti baknang siga. Di na kano kaya tikas kanya kamanaron lang. Manipon nagsina kami. Diyak magtanagayat pa iti sa bani. Iso maging kay tangit baruak pa. Kasta gayam mano. Buwan aning. Among gani, manipod nakita ka, kan namamo ka. Kat nakalaglagan mo't santiri kanakan ka. Ha? Diyak mat siguro pakabasulan no ibagak nga ayatin ka, dayan. Anya? Pasensya ka na. Noon ay bagak tigas to'y. Diyak namin malaptan tiriginak. Kan may isa, isunod tipod no marikrik na. Agayata ka talaga kang kadayan. Manong Patrick. Awan mo't kitipanggap ko ang mga agawin ka kini Miguel. Tinapatag, na ibagak tipod no marikrik na kan ka. Ang pingita ka lang sumang pater. Rabi na! Kuha ngamin, Miguel. Timulong ak pa ngamin na naglinis di pwesto. Sigurado ka? Ha? Di na kululburan eh. Mamaklang ang gululbod ka. Makabil ka na talaga. Awan mo't panggapwak nga agulbon no bilang. Sika ngay, kita man tay tsuram. Ay, apo. Nabarbartek ka manun, Miguel. Ha? Kanya kumain nung naparte ka. Ano problema? Ha? Ay, unay kamutan, Miguel. Tabis-bisinak. Anta ka din nyawid mo, masida. Awan, naibustila ko mi. Iso nga awan inyawid ko. Basta. Awan na ima sa sidantay ta. Awan na, tawan nga rod na yawid ko. Mangkita kan, iti mabalin mo nga iluto dita. Niya? Numabisin ka, adamot dagiti dilata dita ang mabalin mo nga iluto. Timun urayin asyak pailaeng ti agluto iti kanam. Nabambanugak, kaya't kumutan ti aginana. Sikat-ikat ko ang luto di kanak dayan. Manipod ita, di mo namnamaan nga ilutuan kapay. Anya? Nalawag mo't siguro tinanggag mo, Miguel. Ikanak lang arudan iti gatang ko iti na masasidak. No dumawat ka, kasla da impadulin mo kanyak. Na, nagatapelasaw. Mangdagagit din. Awan maitid ko, taawan mo't kwartak. Imot. Imot ni imot. Basta awan maitid ko, taawan mo't at talaga ti kwartak. Makauma ti kasta nga ugalim. Dita ka man lang eh. Oy! Dayan! Di na palawan dito! Exobliga dito! Nalabas matan ti panagsasao ni Miguel ken kadayan. Mangmangeg me ti panang bugbog kaw na ken ka. Uwan nga rod, Auntie Josefa. Nakababain pa'y kitin kada kayo. Imbag man tamaan ano samtikas ka ni Miguel. Awan lang arudan trabaho na. Naglaing pa'y nga uminom iti arak. Auntie, Diyak ko makayat ti makibiyang. Ang makitkitak met nga mintirigat mo ang makidandan na kenkwana. kinapod nun, Auntie. Maumuma ak matan iti kastay nga ugali na. Ay wala. Asino nga'y matitao asaan amauma iti kasta nga ugali. Naanos kakit dia, tasaan mo pa'y laang nga pinanawan. No siyak laang ti kasta ti kadandanana. Ay sos, nabayagan a pinanawak. Ay na, agpanunot kan balasang ko. Sayang ti kinapintas mo. Panawam kit din dayjay a Miguel, barang iso ti pagnakman na. Konsumisyon tumatlaang ti ipapaay na kin kadayjay a lalaki. Sinaamkit din, tamakita man ti karkarit na. Nagyaman nak, tapinatgam tigid daw kung agpasyarta man ni Dayan. Kunaklaki din no di kan maawis. Awan mo ti madiaraswan, tapno jakpat gantikid daw mo, Manong Patrick. Pasensya ka na. Mo ibagak manin dahi tigin ka. Diyak kamin makaturturaw. Gapoy ti kapapanunot ko kin ka. Ha? Dayan. Agayat ako na kin ka.
Manong Patrick. No aklunan na. Iawid ka ni Jelo Carme. Katagkalay sa atan. Ikarik. Di kanto agriga titidanak. Siyak ti mangget para iti buklan tanto pamilya. Manong Patrick. Diyak matilas to. Ngam adan bukod ko abalay. Ada batin urnong ko. Iso anak kasagana ako ng mga asawa. Di kanto paldahangan dayan. Ikarik daytaken ka. Amay nga adaywan gantal talikodan na kutlatan na yan. Yung masitag ka dito eh. Sanguhan na. Nabartag ka, Miguel. Maturugtan. Sa anak ang nabartek. Nakainom ang labasit. Nabambanugak. Maturugtan. Dinak arakupon, Miguel. Nagpudot. Ibatanak. Nabanugak ka nagapoy ti trabaho. Uy. Hindi na man paidaman. Hakas to din. Magkabil ka na eh. Di ka di makaaw-awat, Miguel. Nabambanugak ko naklang aro din. Mailiwak nga ron man. Isang umay ka man. Di mo man ipapilit ikayat mo! Anay ko! Abay, nagkabil ka ngay! Ayop ka. Agin, di ka may lang. Amok to malangag kayat mo. May lang mo. Pweh! Hapi nga di ka nagluto ti pamigatan ta. Agluto ka mo tin, ah. Anya? Apay, di ka mamigataya. Sakbay mapan kang trabaho. Mga anak to ni Jeff Pwesto. Kat, kasanok nga rodin nga. Ay, kat, adan tumot ken kan, ah. Agluto kan iti kanam. San ka mo tin nga ubing ang masapol ngay lutuan? Ay. Saya atam man ti sumumbat. Ang mga nudyak makapagtagpal ka, makahabil ka manan eh. Sige, kabilan nak, Miguel. Kabilan nak, tagsinatan. Anya? Nalawag mo't siguro tinanggag mo, Miguel. Talaga apanawan ka no kabilan nak pa'y maminsan. Nakarit ka na. Abay, asino ti karakarit mo ha? At dalalakim kasta ka di. Awan! Nga maum-uma akon iti danam. Na uma akon iti kasta nga ugalim, Miguel. Anya? Awan lang nga rudin panggadam. Naglaing ka pa'y nga uminom kan dumawat iti kwarta kanyak. Igat-gatang mula ang iti arak ti pagbambanugak a kwarta. Pasig atuo kan konsumisyon ti inpalak ammo kanyak manipod nagdanata. Dayan. Imbag pa'y dagiti babarkadam. Tamaigatangam iti naiimas a pulutanan da. Ngem siyak ngay. Dinak pa'y mailutuan iti uray dilatalaan ko ma. Nabayagan nga agan ano sakit iti danam. Siyak ti agluto iti kanam. Siyak ti aglaba ka dagiti murang mo. Siyak amin ti mangyawat iti kasapulam. Maka Anya? kinapudno na. Nabayagan akayat ko ti makisinakin ka. Ngamin, awanan ti ayat ang mariknakin ka. Pamarang lagayam amin ngayong pagpakitam iti kanyak. Kunak no nasingpat ka. Iso ngay manugot ka makidanakin ka. Ngam gapo ka dagiti nararamid mo. Namimpinsan matan na napukaw ti panagayat kuken ka. Ne, anya ti kaya ta sa wanda ito dayan. Apay ta kita nagdatakkalabag ngawit mo. Pumanaw akon, Miguel. Anya? Saan dayan? Di mo kumamataramidan ti kastoy kanyak. Pangasim, pagsaritaan ta kumapit na ito eh. Awanan ti rumbang nga pagsaritaan tapay, Miguel. Pasensya ka. Ngem waswasan tanti anyaman a relasyon iti nagbaitan ta. Sorry dayan. Amumat nga atin ka unay-una eh. Ubaw day ta panagayat, Miguel. Tsak pulos na rik na day ta. Ayat-ayat nga ibagbagam. Ikarik, nagpalpaliw akon. Basta di kan pumanaw. Tumpalan, kan aramida kami na kayat mo dayan. Naladawon ti amin. Nakapangedeng akon. Makisina akon ken ka. Dayan, agsapol ako na iti trabaho.
nakasagana kag balbaliw para king ka. Basta di naklakit ti panawan. Pangasim dayan, ikanak pa'y kumay ti gundaway kag balbaliw. Namin aton nga imbagam day ta kanyak. Ngam ti mumot maramid. Adayon na patpatig dagiti babarkadam ngam iti siyak. Iso pasensya ka na talaga. Ngam saan kan nga ay ayatan, Miguel? Ay na, kastam kadilatan, Miguel. Day talaagan arak ti sangsangwam. Kawarin, Auntie Josefa. Pinanawan akon ni Dayan. Ay katrumbang nalaang mat kat inaramid na. Ngamin, saan mat anasaya ati aramidam kan kuana. Auntie, No kumata nagsingsingpet ka ini, saan nakakumamat a pinanawan ni Dayan. nagbasol ko tayo amin, Auntie. Naman, basol ko. Nuwabay pinanawan nak ni Dayan. Itak lang, anamiris, nagitipid doon. Inaramid ko. Nakaamiris kan ko na. Angam agin inom ka matlata. Amumat aday tati saan akayat ni Dayan. Nabartag ka lang arudan nga agawid. Pagsasawang pa iti ang kakasakit. Anyagay ita. Pinanawan na kalakat nga rudan. Auntie. Uray asino mat a babae. No kanayon mo abugkawan. Masaktan matirik nana. Nagruna kat isumat piman ti ag trabaho para kada kayo. Uray kunam anak ka amiris kan. Naladawan ti amin. Pinanawan na kan ni Dayan barog. Gayam tirik na ti maikalaysa. Awan umasping iti kinaragsak na. Huwag nga ron. Agpatata na ragsak na yan. Kat ulitag manan ha. Ulitag manan nga ibaga. Alikan to pulos paldaangan. Sika, kat siksikan tulaing ti babae nga yate. Aking kat mauli nga angas ko. Kasta akmat ken ka, Patrick. Kitagiam anak manen. Nagsaya at katao. Si kagayam ti pakarik na ak itipudpud no ngayat, Patrick. Nakurapayak lang. Gamikarit. At ikan to agrigat itidan na. Ayaten, kan ipatag ka, itinalablabas pa yung panagayat ko itibagi. Kastameten, karagiti agbalintongan nakta, Dayan. Ita Miss F, dua atawan mimatan nga agdandan na kani Patrick. Ket kaasi ti Apo, tinungpal na mat amin dagiti Karina kanyak. Nagagat, nasingpet ken responsable nga asawa ken ama ni Patrick. Banag apagyamyamanak unay iti Dios. Gapu ta inik kanak iti tao amangayat ken mangipateg kanyak iti napudno, iti likudan tinaglabasak iti dennatiin mo na anakidan naak. Agnanaad kami ita dito'y Benguet ket addametan maysa nga anak mi. Damag ko nga damat kanon kadandan na ni Miguel. Daytoy man ti padas ko ajak to pulos malipatan. To'y pagayam mo, Dayan. Ken ka pagayam, Dayan. Itinagan ni Ayat awan baknang awan marigrigat. Itinagan ni Ayat awan ubing, awan bakit, awan lakay wenno nataangan.
Tinapatag kat agin innayat kan agpinpinatag kayo. Masaktan tayo man, dumteng tulat ta tinapudno nga ayat ang mga klolo kada tayo kat agbyag tayo anatal na. Alakastan pagayam dayan kat pagyamanak unay, ting kapanangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F. Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangan.